citizen bill pass khai mang le Northeast India citizen bill to packet so ba khai nei mi roi khai जो तो नेसो नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन 7 स्टेट तो तिनी ओ एजुकेशन नारजा जे एजुकेशन तिनी थ्रू द गवर्नर तिनी मेमोनो सबमिट खाइजंनाय सेंट्रल नो या फरजानाय तिनी प्राइम मिनिस्टर इंडियन होम मिनिस्ट्री नो तिनी मेमोनो या फरजाका जो तो स्टेट या फरजाका ओम हाकिनो त्रिपुरा जो बहायनो डीएसएफ नेसोनी members TSF tini jung o jaga o protest kayo je citizenship amendment bill 2016 no je sakapan lok sabha o batil ma khainai tini ni main agenda angke abo tamni bagai jung saimono CAB citizenship amendment bill tini haini hai 16 number agenda o tini lok sabha bill pass khainai bagai tini central government haini hai BJP led government tini process ta chala hoitung je process ta chini hani bagai belai ken hamya norok jotone siwo CAB pass ga chini hawo jung microscopic minority jung mano norok jotone siwo tini Bangladesh o tini wahaino Hindu minorities rok Bangladesh tabu waiting khai tung 1 crore 97 lakh tabu waiting khai jodi o borro o Tripura o hape khanke o 1 crore 97 lakh jodi 10% ka jodi Tripura hape khino Tripani o luk songka o je population boro thang sogoino abusung jotone saiman ambai chungtin je sakmano o protest through to chini central government jing awas rohori tongo tai chini o protest tini pai thak am haya chini protest tini shuru hongka je somoy pointo stop khaisa lukso stop khaisa pointo all north east jinong boys race khai tongo andolon cholinai nang khai te brihotor andolon jing thangi tongo tini khawa o simda khai khumlong simda khai tini tipara jo jing tiasa tini khumlong chengkha tini o movement up to root block thangmano national highway thangmano Tripura bon angimano jodi block obo jodi scrap down obo jodi batil khayang kai sung taibo chini movement andolon taibo kotoro thangi tongo babroke sung obo thangka chini DSM ngoi president general secretary angko president general secretary Sumanta Burma national vice chairman Bendo Burma bosung bai tongo tini गवर्नर जो एक्शन किया जे बसकारी फाइनल 23 तारीख 24 तारीख को जे जो तो गवर्नर इंडियन गवर्नर दिगो प्राइम मिनिस्टर ते प्रेसिडेंट अपनी इनिशिएटिव खासी मीटिंग तंगो 24 तारीख को आज वो बसरे जो के जिनो ओ सेबिनी स्पेशल त्रिपुरा जो अवस्था नते स्पेशल त्रिपुरा जो जे कुर्दो सनते वाज ओ इशू रेस खाने बसरे एक्शन खाया गवर्नर ngai jeng umur sai to mochin angro so baya ko omja chengdrose tai ti bahani kono jeng mona bil khai no no jeng juadi jeng bas kan te bangro ko ma khai mano o si bin kunen ti ase compromise khai gala ambai যদি ন বিল পাস নই থাঙ্কানকে সিনি ইন্ডিয়া অবসিক এফেক্ট নাই সিংব গাহাম কে সাইমানো আহাইনি বাগে সিংতিনি চবা কতর মান নখলাকে সিংতিনি সিমিয়া সিং কক রক বুসকাঙ্গ বসিং চবা কতর নখরনাই আহাইনি বাগে আংসি যত India ni borok hai ke ba sing to notice grangai tini joto jagan khlai dong ang sini borok rok no bo sini ti prasa bo song rok no ba ang koina musungo borok phaidi sing bai bakse pal bakse ke o bil no jing je sekban ka sulai nai te o choba koto no khona bage ang joto non kobogo hambai sabni bobodo ne bakate o ba kenor ne tini sing tini TSF ni engai nai tini sing o bodol lo khori nai sing o bil no ka suna bage no khlai jak sing kha khayo bus kang bus no soba na bage gobang bodol no phayen hendai nai tai bises khai ang যে তাবু যে সরকার সাই টংনাই প্রং নব যে সিনি মন্ত্রী সাই টংনাই প্রং নবাং কবগ অ বিল ন অপুস খাইনা বাগৈ সিংমাই বাকছা নখনা নাংনাই হাইকে সিং সিনি অ যে সিনি যে পপুলেশন কম সিং তেবো কমন নাংনাই আং সাই গাহাম কিন সাইমান তংগব আং সিমিয়া যত লোক রং সাইমানো আহাইনি বাগৈ যত নখরা বাগৈ আং যত সিনি তে প্রাসরং কয়ো ফাইদি সিংমাই বাকছা ওবা হাইকে ত্রিপুরা ও সিনি তেও ত্রিপুরা ও খুমলঙ্গ সিনি রা বাইকে ন কেরেং পারি লেখা সিং তিনি খুমলঙ্গ খাইকা bus kango sing Agartala aguli shohor hai rok sing khlainai obo sing target nawi tongo abon bagi sing phan bo sing manani nango sin ti praso jotoni thani no abon bagi sing koyo sing tini oro pula chengban bagi sing oron khlai ka hani